to stay active. Batang gipan di ban, ang paninid balban. Batang di kanalapaan. At ik kan zeggen, als het er kan veranderen, tinedbaban, van, dus kan zien, onze die palen waar ze mee spelen, zo, onze palen nodig, die rugbyveld, slips, dus geen slips meer niet. So, Jesse, si safety di ba? Nekat kasin patay mensa kayo sa madiribano. Yes. En, Kaya, Yeah! as that most lang. Yeah! at yan, alam niet, Daaf! wala kayo bebaan. En, die ze kan zien ook, die rugbyveld, daar is geen gras in. Dat is gewoon zand. Yeah. Tigan siyak kay. Je kan bij je zicht krijgen. En is ook ja, hoe kunnen mensen zeggen, draad bij die rond. Yeah, so, sa kiyo di, si safety ni. Die paviljoenen, dat wordt alles opgemokt. Alas, laatste yan. Ja, je ziet op die kleedkamers. Daar is iets met daken. So, what I actually say is, is moeilijk voor jalo mo actually a professional game te krijgen. En van meeste gevallen moet jalo mo sa ilang school sa baan hier as jalo dapat spelen in. Jalo it mo so kaya bij funding voor die netbalgroep om nog te hier. So, as die opportunities voor de youth. Please, Mike Vaziel, dit Dus de mensen kan zeggen is dat, So, eigenlijk nog dus wat ons ook kan gaan doen, dat is, omdat die scholen, nog rugby het, en netbal het, hoewel er niet eindelijk bij andere scholen op te gaan spelen, tip, en hulle kon op die baan nog spelen. Maar wat van buiten meer sa activiteiten, soos jalo wat actually netbalgroep is toch buiten kan die skole. Ja. Soos Dus- naweek kyk meer. Ja, hulle kan baie, maar hulle kan mense van buite af nooi om teen ons te speel. Ja. Saam van te. Maar nou kan hulle Nou nie. moet julle elke keer uitgaan. Ja, nou kan hulle nie. En nou, hulle is, dis opening. Hulle, die mense, hulle kry nie lus om mee te speel nie. Want die baan lyk Want lekker. het lyk nie lekker nie. Wat jy kan land dit lyk lekker nie. Dit lyk sexy nie man. Dat lyk nie sexy nie. So dit is my, Kyk, yes, opinie oor die baan. thank you Lawie. Dankie baie, dankie. Welkom. Dat dink jy van die omstandighede waar die baan van Anders. Calisdorp is? Anders. En wat dink jy kan hulle verander hier in, ja, Ek dink Die takkappe het baie afgebreekte kleedkamertjies en die gras Ding is is varo. grond en hulle moet meer water by die gras spuit. Die dak is as daar afgehaal. gewas is om water by te spuit. so jy voel as die tak op is skil. Ja. En die kindertjies wat kom speel. Maar ek voel dink jy nie Die leiers gemeenskapskuld. dink jy nie die leiers moet 'n beter job gedoen? Ja, ek dink so die leiers moet 'n beter job doen. Kanaland Se leiers. se leiers. O, Omhoog alam. totaal. Ek gaan nie persoonlik raak. Ja. Nee, sal wag net kan sa mo nie ons nie. Dis motie hulle wat hier so kom speel en Moenie dag name erop. noem nie. Okay, sorry. Ja, but jala wag nou. Swak, Swak gemeenskap. swak dienste wat hulle lewer. Baie dankie. Dankie papi. Inakita jy wil Die van sê? die veld. Wat moet verander van die veld? Wat? Blame jy die mense? Ek kan maar afsluit. Jy voel nie kan hulle net iets mee te doen nie. Hulle Jy voel nie Recording. as hulle onnodig geld gemors het en hulle mense employ om aan die baan te kyk, sou die baan nie so gelyk het nie. So werkskepping, maar nou wil hulle nie werkskepping. Is dit onnodig harde werken? Mense kan sien That's a wrap, you guys. You heard it straight from the youth's mouth. I'm your host, Devondre Bowman Charles. I'm being joined by Jamie and the youth of Calisdorp. They have spoken. I hope you guys heard and you take it all in. Thank you. See you on the next episode of the JDE podcast. Bye!